እግዚአብሔር ታዝገበራ መዓልቲ እዚኣ ባድማ ንተሐጎስ ባሁን ይበለና ተባይሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ከንሕጎስ ጎይታ ኢየሱስ እዛ መዓልቲ እዚኣ ስለዝሃበና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ንጉህ እዚኣ ስለዝወሰኸ كنمسجنون እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንሱ ብኡዕን እሙንን ጻድቅን ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንሱ ሃሌሉያ ምሳና ከም ዘሎ እንደሐሰብና ጎይታ ይባረክ ንኣምላኽና ነመስግኖ ዘመስግነንስ ንሱ እዩ ዘኽብረኒ ተባይሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እስከ ከም ቃል ኣምላኽ ኮይና እግዚአብሔር ቃሉ ካብ ዝሐልፍ ሰማይን ምድርን ክሐልፍ ሓንቲ ንቁጣ እኳ ካብ ተሐልፍ ሰማይን ምድርን ክሐልፍ ይቀልል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ በቃሉ ኮይና እንደ حسبنا ዝነገር ዝንዳሳላሰልና ሃሌሉያ ጎይታ የመስግነክ ኣለኹ ኣምላኽ ዝዕድል ስለዝሃብካነ ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ቤትካ ክመጽእ እግዚአብሔር ንእጋረይ ስለዘቃላጠፍካ ብጥዕና ስለደው ዘበልካኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ስለዝሐለኻኒ ምሕረትካ በዚሑለይ ሃሌሉያ ኣብዚ ብምህላወይ ካብኻ ስለዝኾነለይ እንዳበልና እስከ እግዚአብሔር ነመስግኖ ጎይታ ዘመስግኖ ይዝፈቱ ሃሌሉያ نأملاخ زخبره يزفتو እግዚአብሔር በቃ ተዘመስግነኒ ንሱ የኽብረን እንድሕሪሉስ በቃ እስከ ሃሌሉያ በቃ እግዚአብሔር ማለትና ኮይኑ ቡሽጥና ኮይኑ خنافرنا خفيتنا እግዚአብሔር ይመስገን نأملاخ ነመስግኖ ሃሌሉያ ክትመስገን ዝግባአካ እስከ ሃሌሉያ ዝነገር እንደሐሰብና ምስ አምላኽ ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዝተገበረልና ሰባቲና ምሕረቱ ዝጣዓምና ፍቅሩ ዝጣዓምና ሓለው ዝጣዓምና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብናና ኃይል ዘይኮነ ብናና ጽድቅ ዘይኮነስ ሃሌሉያ ምሕረቱ ስለዘይ ውዳ ምሕረቱ ንዘልዓለም ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ካኡ ዝተላዕለ እሞ ንኣምላኽና ነመስግኖ ጎይታ ይመስግነካ ኣለኹ ኣነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሰማይ ዘለኻ ኣምላኽ ኣባና ዘለኻ ማሕደርካ ኣባና ክትገብር ዝፈተኻ ሃሌሉያ ኣባና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማሕደርካ ክትገብር ስለዝፈተኻ ክብር ንበካሎና እግዚአብሔር ኩሉ ካባኻ ይኮይንልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃሌሉያ ንስኻ ምሳና ተዘይትነብርሲ እግዚአብሔር ብዙሕ ክኸውን መኽኣለ ነይሩ እግዚአብሔር ህላውነትካ ግን ምሳና ስለዘሎ ናትካ ፕሬዘንስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዝፍለጠና እግዚአብሔር ነገር ሰላም ስለዝኾነ ደይኮነስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተኻብ ካልእ ዘይ ክመዓራረ ዘይክእል ሰላም ኣምላኽ ካብ ውሽጢ ኹሰት ዘይክእል ሰላም ኣምላኽ ምሳና ስለዘሎ እግዚአብሔር ክበር ሃሌሉያ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ሃሌሉያ ክበር ሃሌሉያ 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 ተመስገን ሰማያትና በምስጋና ኻይምላ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምት በምስጋና ዓዲያሪኮ ዝፈረሰ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ከናፍርና እግዚአብሔር ምስጋና ነንብር ኣሎና እግዚአብሔር ማለትና ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ሃሌሉያ ከናፍርና ኻፊትና የእዳውና ድማ ምስናይ ልብና እንዳልዓልና እግዚአብሔር ንዓኻ ክበር ንብለካ ኣሎና ሃሌሉያ ተኽሉ ዝኾንካ ንስኻ ኩሉ ይኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ ዘይኮንካልና ነገር ወይ ሓደ ነገር የለን እግዚአብሔር እንተ ተጸብጸበ እንተ ተዘርበ እንተ ተነግረ እንተ ተደግመ እግዚአብሔር እንተ ተዘመረ እግዚአብሔር እንተ ተሰበኸ እግዚአብሔር ናትካ ነገር አይወዳኒው እግዚአብሔር ምሕረትካ አይወዳኒው ፍቅርካ አይወዳኒ እግዚአብሔር ቀትር እንተ ኾነ ይውዳ እግዚአብሔር ጸልማት እንተ ኾነ ይውዳ አብርሃን አይውዳ እግዚአብሔር አማዓሙቅ አይውዳ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሕረትካ ንዘልዓለም እዩ እግዚአብሔር ኩነታት አይቀይረካ እግዚአብሔር ነገራት አይቀይረካ እግዚአብሔር ከምትን ተኾነ ዘይተቀየረ እግዚአብሔር ከመኻስ መኒሞ ኢየሱስ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኩሉ እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ኩሉ እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ኩሉ እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ወዲካዮ ናተይ ነገር እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ኩሉ እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ኩሉ እንዲኻ ኮይንካለ ያብት መስቀል ያብት መስቀል ወዲካዮ ናተይ ነገር ኩሉ
كوين كالي يابت مسكل كل ديخا كوين كالي يابت مسكل كل ديخا كوين كالي يابت مسكل يابت مسكل ودي كايو ناتين كل ديخا كوين كالي يابت مسكل لوندي خاوين كان ليابت مسكن ولوندي خاوين كان ليابت مسكن لابت مسكن ودي كايو هاليلويا ناتي نجر هاليلويا انت زمركو مع عزبزيحو انت زمركو مع عزبزيحو فق من تبلكو مع عزبزيحو كبر تبلكو مع عزبزيحو نزلنا قلبو زيقا عبي قوانقواي ركبن نعاها مكلت عبيت فغر الخازي تمرماري اكزيابير عبي زي تمرماري اكزيابير عبي زي تمرماري እግዚአብሔር ዓብይ ዘይተመርማሪ አምላኸይ ዓብይ ዘይተመርማሪ ኢየሱሰይ ዓብይ ዘይተመርማሪ እንተ ዘመርኩ መዓዝ በዚሑ እንተ ዘመርኩ መዓዝ በዚሑ ክበር ተበልኩ መዓዝ በዚሑ ንገስ ተበልኩ መዓዝ በዚሑ أزيخا عبي قوانقواي ركبن نعاها مقلتي عبيت كبرخا يبلون سفري እግዚአብሔር ዓብይ ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር ዓብይ ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር ዓብይ ዘይተመርማሪ አምላኸይ ዓብይ ዘይተመርማሪ ኢየሱስ አምላኸይ ዓብይ ዘይተመርማሪ አይጽምቶኔ ንጎዳ ጉዳይ ክብሪ ኻሪኡ ዓሪቡ ልበይ አይጽምቶኔ ንጎዳ ጉዳይ ክብሪ ኻሪኡ ዓጊቡ ውሽጠይ ኣነ ሳይሪኦ ንሕቶታተይ مقدس آتيخا معتاني وقداي أنا سايريون نحتو تاتي مقدس آتيخا معتاني وسرعي أنا سايريون نقودا قداي كبر خاريو عارفو وشتي أنا سايريون نقودا قداي كبر خاريو عارفو لبي قدم مهللاي قدم لمانوي كخبرك هايو جزينو لبي قدم هابني باقبر اللي كخبرك هايو جاكينو لبي كبر كبريو جاكينو لبي نقس كبريو جاكينو لبي كبر كبريو جاكينو لبي نقس كبريو جاكينو لبي أنا سايريو نقودا قداي كبر خاريو عاربو لبي أنا سايريو نقودا قداي كبر خاريو عاربو لبي أنا سايريو نحتو تاتي مقدس آتيخا معتاني وقداي أنا سايريون نحتو تاتي مقدس آتيخا معتاني وقداي قدم مهللاي قدم لمانوي كقبرك هايو جاكينو لبي قدم هابني باقبر اللي كبر كبريو زحشو وشي نقس كبليو زحشو لبي كبر كبليو زحشو لبي نقس كبليو زحشو لبي
كبر كبر يوزح شغل بين كبر 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 يزبلك كبر 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 يزبلك كحالف رئيو ببيتي لو هاتك كحالف رئيو ببيتي لو هاتك كحالف رئيو ببيتي محرتك كحالف رئيو ببيتي محرتك كحالف رئيو ببيتي لو هاتك كحالف رئيو ببيتي لو هاتك كبري كبري نعها كبري سما مدري كبري كبري نعها كبري سما مدري كبري كبري نعها كبري سما مدري شعو يزعرف كتكبر كاللغة شعو يزهد كتملخ كاللغة شعو يزحقوس كتملخ كاللغة شعو يزهد كتملخ كاللغة يفزح لك كبري يفزح لك يفزح لك ملوخوي يفزح لك يفزح لك كبري يفزح لك يفزح لك ملوخوي يفزح لك شعو يزهد كتملخ كاللغة شعو يزبرتع كتملخ كاللغة شعو يزهد كتنقص كاللغة شعو يزعرف كتملخ كاللغة يفزح لك كبري يفزح لك يفزح لك ملوخوي يفزح لك كبري يفزح لك يفزح لك ملوخوي يفزح لك شعو يزعرف كتملخ كاللغة شعو يزغسن كتنقص كاللغة شعو عندي زهاد كتملخ كاللغة شعو عندي زعرف كتملخ كاللغة يفزح لك ملوخوي يفزح لك يفزح لك ملوخوي يفزح لك يفزح لك كبري يفزح لك يفزح لك ملوخوي كبري كبري نعخا كبري أبسماي مدري كبري كبري نعخا كبري كبري نعخا كبري أبسماي مدري እግዚአብሔር ክበር ኣብ ሰማይ ክበር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ክበር እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክበር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ክብሪ ናኻ ክብሪ ኣብ ሰማይ ምድሪ ክብሪ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ኣብ ሰማይ ምድሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ክበር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ እግዚአብሔር ኣብዚ ደው ምባልና ንዓኻ ክብሪ እግዚአብሔር ንማንም ኣይኮነን እግዚአብሔር በኣና ኣይኮነን እግዚአብሔር ስለና ኣይኮነን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እሱ ሁሉ ንዓኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
هاليلويا እግዚአብሔር ክብር መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ አሜን አምላኽና ንሱ ጎይታዩ አሜን ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሕጅውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይትነትካ ንእውጃለና ጎይትነትካ እግዚአብሔር ኣብዝ ንእውጃለና ጎይትነትካ ኣብዝ ከተማ ንእውጃለና ጎይትነትካ ኣብ ውሽጥና ንእውጃለና ጎይትነትካ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ንእውጃለና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጎይታይኻ ንብላሉና ሃሌሉያ ኢየሱስ ማክላራዲና ቦሸዲያ ማክላራዳና ቦሴ ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ተመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዓቢዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንአምላኽና ክነምልኾይና መሊስና እግዚአብሔር ይባረኽ ቃል እግዚአብሔር ከንብቤ ሞቦ ጌርና ናባምልኾን አጥይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ بشم يسوع كريستوس كم ببقى كابونجيل يوحنس معرف شدوشته كابسوسان شو عتنزلوا زي أبير مسكن سلازي يسوع نتوم عسر تخلته نسخاتكم كتكادو دوت دليئكم بلوم سوم بإتروس كأهويت هاي نسخة نزل ألم هيوت على اللوكا نما نمخن كيد نحنا سيلوك زي أبير مسكن نسخة كريستوس ودهيا وأملاخ مخانكاس آمينان فليتنا لنا يلوك زي أبير مسكن هاليلويا هاليلويا كم وبك أزام عرف زي عند حرام بيبناسي كدليوا مسمت أنو قويت هيسوس حجة كان تخدليو انتي دليكم بسيكم كتبال عديكم بقى ننجرا ديوك زي أبيري مسكن تأمرات لزر أيديو نمقبديو هاليلويا زي أبيري مسكن نحنا قن السوري إنا كنا نمت زي أبيري مسكن كقبر لنا وهابنا زي كونس نسو هاليلويا نايزل ألم هيوت قال اللوك زي أبيري مسكن نايزل ألم هيوت قال اللوك كابخاس نبي مخن كيدينا زي أبير نبي مخن نبلينا يلوك زي أبير هاليلويا نسخة كريستوس ود أملاك مخانكاس أمينان فليتنا اللونا كابخاس أول حدا أين خيدنا يلوك زي أبير مسكن قم إلنا أملاكنا مسكونين زي أبير هاليلويا هاليلويا كبرنا أملاك يكون هاليلويا هاليلويا يسوع كفيوني كابزفل تكاخن انتاي تقيموني نايسي تعيموني نعاي تعيموني نتسخى مسايقة انتاي قوديلوني مساقة حشني مساقة حشني مساقة حشني مساقة كابس غون انتاي كفيوني كابس فلتكاخن انتاي قوديلوني نعايسي تعيموني نعاي تعيموني نتسقى مسايقة انتاي قوديلوني حشني مساقة حشني مساقة حشني كابقى مونا بيك خير نبيك خير نسقاس نايزل اللوكا قويتاي سي
حشنا مسخا حشني يسوسي مسخا بلتني مسفلتكم كله صبيح لي سلام عرفت رقيبة هوتي انت يقودي له الندى زبلك أبغى انت زنادوين يلاني وكمخا يلاني وكمخا يلاني وكمخا يلاني وكمخا كمخا مونا بيك خير نبيك خير نسقاس نايزل على هاليلويا على اللوكا كويتاي متسخا حشني يسوسي ومسخا بلتني مسخا بلتني نزبل كان دما آمين كبلكاي تحصل لي حساب كله سنايو كما خاص يسوسي عيركبنيو 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 كانوا كله نقبلكاي نزبل كان دما آمين كبلكاي تحصل لي حساب كله سنايو كما خاص يسوسي عيركبنيو 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 كما غامونا بيك خير يا بيك خير نسخاس نايزل على اللوكا كويتاي يسوس مسخا حشني يسوسي هاليلويا مسخا بلتني كويتاي مسخا حشني يسوسي
إيخا عردناتي هاليلويا قويتا يسوس مدحاني نسخايخا إمون عركي زيت لوات مفقري يسوسي خا عردناتي يحتري نواه متاتي كقلقلك بملوح إلي كخبرك بملوح إلي يحتري الوار عامة عدي يحتري نوار عامة عدي هيبكاي نسي ودي كخبرك بملوح إلي كقلقلك بملوح إلي يسوس بعد نازريت يسوس زلالماوي نقول
እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ንጉስ ሃሌሉያ ተዘለኹ ዘለኹ ዝበልካሎም ንጉስ ጽባሕውን ንጉስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ክበር እግዚአብሔር ስለዛ ግዜ እዚኣ ተመስገን እግዚአብሔር ስለዛ ሰዓት እዚኣ كل خبخ ስለዝኾነ لنا ተመስገን ሕጂ ድማ መሊስና ክንባረኸካ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ክቐርብ እግዚአብሔር ባህ ድማ ክብለካ ሃሌሉያ በፍታው ልብና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ቀርብ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ተባረኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና መሊስና ልዕል ክነብሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አቤትካ አቤት እግዚአብሔር መንባር ሰላም አለው እግዚአብሔር حقوس الله عرفت الله هاليلويا هاليلويا كوميلو እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا كبيت ريس انسى هاليلويا ابيت كاس እግዚአብሔር حلاو دغ اب خون يحشنيلو እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا ابيتو بمهلاونا هاليلويا سلام علينا حقوس علينا عرفت لنا እግዚአብሔር املاخ مسجن هاليلويا كوم إلنا خنا مسجننا እግዚአብሔር يبارك هاليلويا يسوع Abit kamen barei Abit kamen barei Amdri zay kone Kwitsen idlay Kwitsen idlay Gizi zay wisno Abtahadas bitka Ina fi ghallahu كريني قسكا تعرف بحقوقها زحيش علمو عبيتك من باري عبيتك من باري عمدري زي كوني كوسن عدلي كوسن عدلي قزي زي وسنو أبتحدث بيتك إنا في غله كريني قدك أعرف بحقوقها زلعالم أبيتك وزيني مسخا من بار يسوسي مسخا من بار يسوسي مسخا من بار زلعالم أبيتك وزيني مسخا من بار يسوسي مسخا من بار يسوسي مسخا من بار يسوع صاحبير كاني من قصر كهنات نعمك قوين نزمك يبكاني اتغمر عصا كبها قوين الليل احكو صاله نعها مركبي عبيتك من باري زلعالم عبيتك وزيني مسخا من بار يسوسي مسخا من بار يسوسي مسخا من بار زلعالم عبيتك وزيني مسخا من بار يسوسي مسخا من بار يسوع
عالم مسمت وتا لقي ماي من نيان كري عايدلل هبقى بموتي يحكون تأمر حزيني يفلتر انتي كي ترفني نعاهدي بك اتزبلتك كبا خارقي بك كبا خارقي بك بعها عاقبك زلقالك عبيتك ومريك مسحا من بار يسوسي مسحا من بار مسحا من بار يسوسي مسحا من بار زلقالك عبيتك مريتك مسحا من بار يسوسي مسحا من بار مسحا من بار يسوسي مسحا من بار زلقالك عبيتك ورزيلي مسحا من بار يسوسي مسحا من بار مسحا من بار يسوسي مسحا من بار سنة نفسي تغني الكون دمور أملاك إله تخبرك سنة نفسي تباركك دمور أملاك إله تسجدلك سنة نفسي تباركك عبي أملاك إله تخبرك بمسكانة تجبرك عبي أملاك ستون أملاك تمسلك عدك ويلبو عبي أملاك ستون أملاك بمسكانة تجبرك عبي أملاك ستون أملاك تمسلك عدك ويلبو عبي أملاك ستون أملاك بمسكانة تجبرك عبي أملاك ستون أملاك تمسلك عدك ويلبو عبي أملاك ستون أملاك بمسكانة تتبرك عبي أملاك ستون أملاك
نعخا
زمسل زي اللي عبي قدوس 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 يا بهير قدوس يسوس قدوس زمسل يلن 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 زمسلك يلبون كل خلاوات نسخاقن تنيعها تنبر أملاخ زيابير أملاخنا بزارد فزياوين نسمكا كبرن هبالنا كل زفتركا نعها زمسل حدقوا أب سماء يخون أب مدري أب تحت مدري أب كل بوتان عخاز مسل يلبون وكزيابير أملاخ نمسكنكا كسعزا معالت زياوين أب كدميخا دو كنبل حيلن قلبتن يبكا كزيابير زقمكانا نسخاي خامو نزا معالت زياوين تساتف تقن كون سالخا إمو እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በሐቂ ንዕቤካ ኣለና ልዕሊ ኣእምሮና ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ካብ ንጽበዮ ንላዕሊ ኾንካ ኣብ ህይወትና ስለትሰርሕ ዘለኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ወኣምላኽና هجد ما تعرف زلوا كل زماناتنا እግዚአብሔር انها خم تتمرحنا زلها እግዚአብሔር كساعتها موداتها نافت زدالخلنا كنبصح እግዚአብሔር ملائكتها سديدك እግዚአብሔር ابو كتحلونا ونصلي علينا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለ ጉስነትካ ስለ ሐልዮትካ نمسكنك እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎለኒ የብለይን ኣብሉ ማዕሻኻ ውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ ድማ ይመርሓኒ ተባሂሉኹም ተጻሓፈ ኣማዓልቲ እግዚአብሔር ንስኻ ስለትመርሓና ዘለኻዊ ነመስክነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብዛ ሰዓት እዚኣዊን ኣብ ቤቶም ዘለው እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር كدقفومن كتردأومن እግዚአብሔር نصلي علينا كم تفقاتك ኣብ ህይወቶም ክፍጸም نصلي علينا እግዚአብሔር መመሊስካ ኃይልን ጉልበትን ሃበና كل خبري نعኻ ይኹን باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን كبرنا أملاخ يخون كلكم قدسان أبيت እግዚአብሔር ترقبكم زلكم أحوات كمون بمسمر تكتاتلو زلكم بروخات أحوات
እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እግዚአብሔር ይባርክኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ገለ መተንባህታታት አለኒ ንሱ ቅድመ መባለይ ግና መዝሙር ዳዊት 23 ከምብባ ይፈቱ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኩልኩም ከዓብዲ ሓን መጻኩም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኢና ገጽ ንርአ ዘለና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ዳርጋ 3-4 ወርሒ ክኸውን ኢሉ ከይተፈለጠና ግዜ ኸይዱ ብህይወት ዝዓቆረና አምላኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን بهوت زنبرنا قويتا كم زلنا خلاي عدل تراقيبنا أبيت እግዚአብሔር تراقيبنا سموخ نبارخ زبك عنا እግዚአብሔር كبرنا سمو يخون بعلنا ينبرنينا እግዚአብሔር يزنبرنا نفسناون نرأسناون كم زن كم تن كنبلاين خلينا بوينا ننبر بوينا زلنا بوينا نوساوس እግዚአብሔር يزنبرنا زلو كبرنا سمو يخون سوى عنا أملاخ أموني مزمور داويتون كومي زبل مبل معراف 23 مزمور እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብሉ ምዕሸኻ የውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱን ነፍሰ ይህዳ ምን ትስሙ ኢሉ በመገድ ጽድቂ ይመርሐኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳይኻሞ ብርባር ባድኖ ሞት እኳን ተኸድኩ ክፉ አይፈርህኔ ንስኻ ብቅድሚ ገጸላተይ ማዕድ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽወይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቃል ዘላለም ክነብር ሓንቲ መዝሙር ኣብ ልበይ ትመጽእ ኣላ ክዝምረ ቅሬታ ግብርለይ أي كذا مزمور يمرحني نابت صروي علاماي وتابلو يمرحني نابت صروي علاماي وتابلو يمرحني كبرنا عملاق يقول እግዚአብሔር ይመርሕ ክመርሕ ከለኻ ናብ ጹሪ ዕላማይ ናብቲ ህይወት ዘለዎ ኣቢሉ ይዝመርሕሞ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ዝመርሐና ዘሎ አምላኽ ሳሕጅ ዘኣልየና ዘሎ ኣብ ቅድሜና ጸንሐ ድንኩር እናኣለ ማዕበላት ክንሓልፍ ከለና ማዕበል እናተረኽበ እግዚአብሔር ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ዝረድኣና ሕያዋይ ጓሳ بربار بعدنا موت أقوان تخدكو كفو أي فرهني زبالة زماراي كفو كين فره بربار بعدنا موت كأمسانا زحل في እግዚአብሔር ስለዘለና ክብር ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እተዘለን መተንባህታ አገልግሎትና ሎሚ እቶም አገልግል ተዘበሉ አማከልና ተረኺቦም አለው ብዙሓት እኳ ይተረኸብናን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ مجمار إنا نجمر زلنا قصنا بلنا دما خيتهوخنا كم فقاد أملاح إنا وسخنا خن كيد نخيرنا كساع 7 حموشتن سبات كن اكب نخيل إنا مالتيو سلازيتي زلو ممرحي بمنقص التوهابة بناي مويا حكمنا زتوهابة ممرحتات الناس تقامنا مالتيو تري واللهم ملكتات كل جيرنا لنا خطأت وخلهم ريهم واللهم سانيتايزر سنتك أملو أباف دقة معزوتات تقرب لنا اللو ذكاء لنا هنجبرينا مالتيو تي public distance زبلو شدش تج أما تفلالي خاطت أو مبال زبلو نسون كنت كمل لنا خمو هنجبر تزيد لنا خا face masks جيرناون
ندحر دا زي شدشت فيت كنحلو انت زي كالنا فيس ماسكس كاخن قبر كنقددينا مالتي كساع از نغرات زحلف كحلفي كساع زحلف قنا نحنا زكالنا نقبر زياده كلها نا اغزيابير حلوا زحلو ملاخ مسانا له زحلو اغزيابير مسانا له كساع حجون زعقورنا نسي كساع حجي زخونه نغر زي كونه املاخ مسانا سلا زلو كبرنا املاخ يكون لازم ابز مص زلو ربعون انت كونه باكال ترخيبنا بروجرامنا خنا كايدينا سنبت دما علت عسرتو شوعات مالتيو علت عسرتو ربعته شعون كنراخبينا ግን እንታይ ክንደሊና ውስን ቁጽሪ ስለ ንከብ ቴክስት ገረ ነረ ምናልባት ዘይበጽሐኩም ክኸውን ኸእሊቶም ዝበጽሐኩም ግን ክመጽኤ ኢልኩም ምልክት ሃቡና አይመጽእኔ ኢልኩም ካኒ ንገሩና ማለት እዩ እንተ ራስቕ ኢልኩም ግን አይመጹንዮም ኢልና ኢና ክንሐስብ ማለት እዩ ክመጽኤ እንተ ኢልኩም ካብ 75 ንላዕሊ 940 127 اندحر كنكب نخيل كوينا انتاي كنقبرينا كلته بروجرام كندالو ناي نقول ناي مشيتن بروجرام كندالو نخيلينا ويكا قرب ناي حدا ساعات ناي كلتا ساعات في اللي غيرنا كلته بروجرام كلته شيفت نقول لها ناس خون كندالو نخيل اينا سلازي متصزلا سنبت انس يتعمنيو كمتصي الكم تكست انتغيركم لنا نحنا نتمدب مسرع يتعملنا امو جابير يباركم اذا تقبروا حدرا كبل يفتو كال حلفنتنا كاين زنقع كزخاخركم زدلي بزعبا عشرنان موبانان نايفتاو هيابنانيو كلها رغم نفلطو بزح صوريو زلونا قداماي صورنا زهنصا ورح كنكفلالنا انت واحده 3500 نورحي انت واحده نتخراي طراي نخفلينا مالتيو كومو دما نالكتريك نخفلينا نماي نخفلينا نمصراق سنو بغزي خرمتي معصاد سعرها بغزي حقاي نخفلينا ناي مازر سمايون غنا يخيدي زلو يدليناي مالتيو حجون ناي السودان اغلغلوت تسفا ايرترا تمرت بيت كا جون ناي غاراج سيل سلازين قبر ستيل كصبينايم اتتمرت قصلالو خيدالو سلاز حلافنت علينا مالتي سلاز كلكم قدسان تامينكم عشركم كتبوا ناي فتاو هيابكم كتبوا موباكم لقسكم كتلقسوا حاضرا كبير يدلي بحق اغزيابير غسنته بزحلناي اتي امصاصاناي زي شجر ابيناي ينو خعرفنا انتايو خمصنا الى انا بقول كاي بزو حاسبه نيره زغدو سبات دخلونايم واغزيابير نسخادحن اما كلنا زدكي زطمي زسن ايهالو يلنا صلينا حجي انت رانايو اغزيابير ننفس وكفنا زوغدللنا نجر يلن مسرح نسرح لنا كفليت نوهابالنا قالينا موها خمت زمسكركم لي حدا سبات دويله حتت كله هو ازما كراس قداوينا يخوينو كاب تقدم نرخبو زنبرنا اوتوس مليسو بزحلنا اوتوسنا يلوم كا زمسكروا لي سباتون الله مالتي سلازي كل خاتكم ايدي يدكا كتبلو زكا لكم بتجزي ابيرا وشتهم ذهابكم نمحجاز اذا ما حبرزي وس كتبلو دهاي كتقبرو كما يجرنا خمنهب طفينا تبلو انتكم حبريتا كنهب نخلينا ميل كنقبر نخلينا دايركت ديبوزيت كنقبر نخلينا بزموصو سبات كنلخ نخلينا استفلالي مقدلو لذا حاضر يبلكم እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር مساخوت السماء كفيتو يبارككم كم زلو امني بز ممليسو اخباركم على الله كبلكم ايو لذا نعيو منغست املاح كلاتنا اعداونا خنزرقح حاضر كبلكم يفتو እግዚአብሔር يبارك እግዚአብሔር بكل يردانا له ساعات زي ازعا قرنا قويتا مليسه خمسغنا يفتو
قصكم كنري تصبو قصكم اتناي فقر قصكم كنري خان نافق لنا زي مسبالكو كتصيلنا نابت تداليلنا دلو منفساو مغبي ناب قال እግዚአብሔር አምላክ ክንከይዲና ሎም ማዓልቲ መልእኽቲ ዘምጻልና ሓውና ሲራክ እዩ ሲራክ ንቅድሚት ክትመጽኢኻሞ እግዚአብሔር ዝሃበካ ከተካፈለና ኢኻ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሰላም ይራኽበና ተባረኹ كما كان እግዚአብሔር ይባረክ መዘምራን ጎይታ ባረኩም ታም ይባረክ መዝሙር ኩሉ ጊዜ ይዝገረም ባኹ እግዚአብሔር ከበካ ከሎ ሰቢ ዝበካሞ ታም ይዝሕጎስ ናው በምራይ ኩሉ ጊዜ ድማ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ለዓለዋይ ዝኾነ ነገር ክዝምሩ ከለኩም ውሽጠይ ታም ይዝናና እግዚአብሔር ይባረክ ከመሆን ናፊቆኩም ከንያ ነሳይደኖ ታም ናፊቆኩም እዚ እግዚአብሔር ሰናዩ كل ጊዜ እንታይልና ለመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ንሰናዮም ይድግፎም ኩሉ ነገር ከበጽሐና ኸሊ በዓለም ግን ንሰናይና ይኹሉ ሓደ ሓዋሓቲ ትንሲ ተቃላይ ፈልጣን ነረታ ትግርኛ መጀመሪያ ጊዜ ሰሚዓታ ውሻ በትብል እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዲዩ ለነሲ መጠንቃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዲ ኮነን ሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጠንቃ የድልይ ማለት እንጂ وما محدرا زلو تفلالي إذا شدشت في عينت بلو رحاح كاسي تزي ما نايكونن عب مثالي معرف أسران قلتن نزي عيلن عبتي ملختي كابتي مثالي معرف أسران قلتن عم مسحف قدس كوم يبلن نايم أسران قلتن قصري سلسته كم زمل قالنا نبب أستوعب سبسي كير أمه تايت بلانا يحبا هكا الدهار كنتايلو قرهتات جنا الرجيب لأمه و يقدو أجي أستوعب سبن تايت كبر أما أنا جر حمام دي مكرا دي قلي ردو تاي كبر شو يحبا إلى النحج وجزاهم تعز أو تقول ناسي كم زجازات تعز ناس حما يكون المالتي كتابير مسكن نعمنا يوم تقنعتو ويسبكت كنعتو أزيات عمت قالها كل التقالاتين زلالماوي هيوت زبلي جابير عبد البيع غميتو زلالماوي هيوت أبزي ناي أمام مسيزولو زمار النخا نسي مالتي زلالماوي هيوت سبك تموتوزولو كله أماني زلالماوي هيوت جابير يبارك زبقسات أغسي عب كل التقصفكم مون سلينا تحانتي مبزحتنا وكلنا نفلتا يوحنس وانجيل معرف سلسته عصر تحمشتن عصر تشدشتن زلا وانجيل يوحنس معرف سلسته وزر عصر تحمشتن عصر تشدشتن يمزيبل بوز عمن كله نايزل عالم هيوت من تخرك بنبركة يتفسي كم تمسي أبرخات من دسقله ومدما ودسب سكال يقبايو أملاخ بتحدو ودوز عمن كله نايزل عالم هيوت من تخرك بنبر يتفسي نودو بجاخ سعزهب سعكندزي نعلم أفكارا እግዚአብሔር ይባረክ እጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካለና አኽራናት ከዘብሉ ኩሉ ዝባሃል ኩሉ ዝግበር ስኻት ቆጻጾር ይኻሙ እግዚአብሔር ካብ ቀዳማይ ንዳሕራይ ኩሉ ትፈልጦ እማም ተመጸ ሽግር ተመጸ ንስኻ ግን ጓሳ ኮይንካ ትሕልፈና ስለዘለኻ ተመስገን ከምቲ ዝተባህለ ቃልካ እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ከም ተባህለ نزا محبر زي أدمى كي قدلا نسخة حليخة بملأختها عجيب كاسلة حلفا زلخا اكزابير مسكنة كالو اكزابير أملاح قال كان اقري مبراتي نمقدي برهاني تبايلو خنت تصحفه نقرنا دما اكزابير مبرات اندخونه نمقدنا برهان اندخونه سلزخي زلونا مسكنة كالنا اكزابير أملاح نقالكا خنافق نقالكا خنفتو
نقالك دما أزينا خنا فكر سلز قبر كاننا እግዚአብሔር نمسكنك علينا እግዚአብሔር أملاخ حج دما تقدس خنا قالك ولا قا نخنا نببو نعو خنا سلاسلو بقعت تزيكونا بيسوس كريستوس كن بقعت هيبكا نعو سلزب صحكنا نمسكنك علينا እግዚአብሔር أملاخ نزقال زي سخاخ تفتحو سخاخ تركب انبر أنا خير ركب እግዚአብሔር كدقفن باسم يسوس يصلي لكل ነገር ክብር ተመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ታርስተናንተ ዘላለማዊ ህይወት እታ ዘላለማዊ ህይወት ብልቃል ብዛዕባ ህይወት ክልዓል ከሎ ብዙሕ ገጠምቲ ፈላስፋታት ወይ ከኣኒ ተመራመርቲ ኣብ ዓለም ዘለው ደረፍቲ ይኹኑ ብዙሓት ልብ ወለድ ደረስቲ ተዛሪቦም እዮም ገሊኣቶም ህይወት دحر موت هيوت يلن حدا سب يولد يعبي يموت بعد ما تبقى هيوتو يلوم انتنا هيبوم يوم تقبلنا دما بزح رقيبوم يوم بزحتو يا عالم دحر موت هيوت يلن عبز بالدمدامي بصيحهم الله لمن تايزي بزريون زدهسسون طرح سلازا امنو مالتيوم ግን ተዝሐጉስ ነገር ولا مصحف قدسون الله قوم زبلو نا يهود وجلن يروميم دحر موت هيوت يلن زبلو صدقاوያን ይባሃሉ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ከነደግፎ ስለዘለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ክሪኦ ከለና ከም ዝብል ቃል ነንብብ صدقاوያን ትንሳኤ ኾነ መልአኽ ኮነ መንፈስ ኮነ የልቦን ይብሉ እንታይሉሎ صدقاوያን ትንሳኤ የለን ኢሎም ያአምኑ ከም ዝነበሩ ይነግረና ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ነዚ እምነት እዚ ሒዞም ተንቀሳቂሶም እዮም ምናልባት ገለገለ ንምጥቃስ ጆን ፖል ሳርተር ዝበሃል ሰብኣይ أبز عالم زي حدا كابتي توراي نزل له وسبيو وري زنبرة فلسفاي انتايلو له يوتسي توليد كا تموت انت خوين كاسي دحرت ما كله قديف كات خيط خون كاس ترجم يقولون علامة يقولون ويكاني irrationally هيوتي له مدام دم تحبس يحلو لمن تاي يخومي له مسلكم كل سب يسرح كم بمو أبز عالم زين تاي تزنبورو كله قديفو زخيت ترى أخوين موت ناي مودة أنت خوين سي ترجم يقولون ناي من باريلو كمون فلسطين تبع على سبعي أبي إرترا بزح نفولت أين السبعي زي أمونغو موتن أمونغو وجن سلام نزح فلوت راشاوي زنبر سبعي نسون ترجم أبتمود أتخمود كله هو ترجم يبلان هنياتوس نعي دحر موتيسي ذكرا نسبيلن ولا تذكر نخاس أنا هيريوني له بدم تايبو زابير مسكن أنا نسخاتكم من جنا كل جزء لا تحبسنا هنا نبر دحر موت هيوت الله إلنا أنا أمن هيوت تدمى كابك زابير زوها بنا هيوتي زل علماوي هيوت إذن كل التقالات كل جزء كان استناقدن كلنا بأمرنا زل علماوي انتهي مالتيو زل علماوي هيوت كان تاي مالتي زبل كردنا الله مالتي جتزل علماوي زبل قال بخلت درجات الله وإنجليزية عتكم تفايدكم لي كلت كلاسس الله تحدى مجمرتا زي يقولوا مودعتا زي يقولوا تاي مالتي زل علم كبحال كله مجمرتا يقولون مودعتا يقولون نحدى طرح ما زغلصيو نغزيابيهر طرحيو زغلص ابتناي موسى مزمور 9 ቁጥር 2 بزعبا እግዚአብሔር ክዛረብ كله ኮሚሉ ወሎ መዝሙር 9 ቁጥር 2 ናይ ሙሴ መዝሙር ሙሴ ዘዘመሮ መዝሙር እንታይልሎ አኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም አምላኺኻ ሕጂ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝኾነ መኒ እግዚአብሔር ጥራሕዩ እቲ ኻልኣይ ዘለዓለም ዝበሃል ግን መጀመርታ ኣለዎ መወዳእታ ግን የብሎ
إذا خان السبات استوهب زلعلم انتهي مالتي نحنا كلاتنا مجمرتا لنا استولدنا الوعلت አለው حقي حجسو مجمرتانا እዩ መወዳእታ ግን ይብልናን ዘላለም ግን ክንከይዲና አሞንጎ አቶሞት ዝባሃል ዝቋረጽ ነገር አለው ሞንጎ ዘቋረጽናሎ ግና ዋላቲ አሞንጎ ዘቋረጽና ሐል ናይ ጊዜያዊ ነገር ይሁን እንበር አራ እግዚአብሔር ይመስገን ወላቋቲ ጊዜያዊ ነገር ይሁን እንበር ንሕና ንዘላለም ከም ተፈጠርና እግዚአብሔር ይነግረናይ ታይ ማለቲ መጀመርታ አለና መወዳእታ ግን ይብልናን እዚ ኣብ መክብብ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ሰብ ንዘላለም ከም ተፈጠረ ይነግረና ማለት እዩ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ከምዚ ይብል ካብ ቁጥር 9 ተኸበበ እታዓይ ሰብሲ ረብሓ ጻዕሩ እንታይ እዩ አምላኽ ንደቅ ሰብ ምእንቲ ክጽዕሩ ዝሃቦም ዕዮር ኢኹ ንኹሉ በብግዚኡ ጽቡቕ ገበሮ ሰብ ነታ አምላኽ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ዝገበሮ ግብሪ ምስተውዓሉ እኳ ሲኢኑ ክነሱስ አምላኽ ንዘለዓለምነት ኣብ ልቢ ሰብ ኣንበሮ ሕጂ እግዚአብሔር ንሰብ ዘለዓለማው ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ታ ዘለዓለም ኣብዚ ካበልና እምባር መጀመርታ ኣለና መወዳእታ ግን ይብልናን ሕጂ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝርከብ ነገር እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ነገር እዩ ታ ህይወት ትብል ብዙሕ ግዜ ስለዝተገልጸት ኣነ ኣብ ክልተ መኸፈልክዋ ግን ኣብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ ብሰለስተ እዮም ዝኸፍልዎ እቲ ህይወት ዘዌ ዝበሃል ኣሎ ባዮስ ዝበሃል ኣሎ ሱኪ ድማ ዝበሃል ኣሎ ግን ኣነ ኣብ ሰለስተ ካብ ምባል ኣብ ክልተ መኸፈልክዎ ሓደ ምድራዊ ህይወት ሰብ ካብ ናብና ዝበሃል ናይ ሰብ ህይወት ኣሎ ምድራዊ ህይወት ንብሎ ማለት እዩ ዝምረሉ ኣሎ ዝሞተሉ ዕለት ድማ ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ህይወት ይባሃል መንፈሳዊ ህይወት እንታይ እዩ ተዘለዓለማዊ ህይወት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ተዘለዓለማዊ ህይወት ንብሎ ንሰብ ካብ እግዚአብሔር ይዝወሃቦ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ከነንብብ ከለና ንሰብ ዘለዓለማዊ ከም ዝሃቦ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊነት ነቲ ዝኣምን ጥራሕ ከም ዝሃቦ ይገልጸልና ዘለዓለማዊነት ንምርካብ ምእማን ጥራሕ ከም ዘልየና ድማ ናይ ቲቶስ መጽሐፍ ይነግረና ማለት እዩ እንተ ከም ዝብል በታ እቲ ዘይሕሱ አምላኽ ቅድም ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፋዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብለና ቅድም ዘመናት እዚኣ ንኣመንቲ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣይሕሱን እዩ ኢልና ንሳ ድማ ኣተስፊዋ እዩ ኢልና ብተስፋ ታ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣመንቲ ኩሎም ከም ዝወርስዋ ይነግረና ሕጂ እንታይ የደልየ ዘለዓለማዊ ህይወት እዚ ካብ ኮነ እቲ ናቱ ቃል በቃል ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብለና ብዙሕ ንሰምዒና ዘለዓለማዊ ህይወት ክበሃል ከሎ ኣብ ገነት ኤደን ገዛውቲ ክንርኢና ንዘለዓለም ድማኒ እንዳተሓጎስና ክንነብር ኢና ኩሉ እዚ እንዳተሓጎስና ክንነብር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ቃል በቃል ትርጉሙ ነጊርና ኣሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘለዓለማዊ ህይወት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ዝበሃል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ቃል በቃል ወይ ከዓ እንግሊዘኛ ዴፊኒሽን ንብሎ ይብልና ኣሎ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንታይ ኢሉና እዚኣ እያ ሕጂ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንታይ ማለት እዩ አምላኽ ሓቂ በይኑ ምዃኑ እግዚአብሔር ምፍላጥ ተኻላይ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ ምፍላጥ እንታይ ኢሉና ኣሎ ዘለዓለማዊ ህይወት ኢሉና ነዚ እንተዘይፈሊጥና ዘለዓለማዊ ህይወት ኣይኮነን ማለት እዩ ሰብ ይውስን ኣብዚ መሬት እዚ ዝውስኖ ግን ንዘለዓለም ዝኸይድ ውሳኔታት ኣሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኡ ገይሩ ተዘይተቐቢልዎ እንታይ ዕጭው ማለት እዩ ናይ ዘላለም ህይወት ዘይኮነ ዘላለማዊ ጥፍአት
እንታይ ኢሉና ኣሎ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጽር 2 ገሊኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክባራበሩ እዮም ገሊኣቶም ግን እስከ ንርአያ ዳንኤል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጽር 2 ትንቢት ዳንኤል 10 ቁጽር 2 ከምዚ ኢልና ኣሎ ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለውስ ሞይቶም ዘለው ማለት እዩ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለዓለም ነውርን ክባራበሩ እዮም ኢልና ሕጂ ኣብዚ ምድሪ ዝንገብሮ ሁሉ ንዘለዓለማዊነት ዝኸይድ ዝሓልፍ ነገር ኣሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ምውራስ ጥራሕ ዘይኮነ ዘለና ኣመንቲ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ምስኣተናውን ሽልማት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ሽልማት ዝበሃል ንኽረኽቦ ኣብዚ ምድሪ ዝብንገብሮ ዕዮ እዩ ዝውሰን ንኣብነት ክሳዕ ክንደይ ጎይና ሽልማት ተውህበና ማለት እዩ እቲ ንጎዮ ጉያ እዩ ናብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ምስኣተና እሱ ኩላትና ከም ንቕበሎ ኣመንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ጥርጥር የብሉን እሱ ግን ምስኣተኻ ትሽለሞ ምሽላም ድማ ኣሎ ገሌና እንታይ ኢሉና ኣሎ ዘይጎየና እንተኾይና እንታይ ናይ ሕፍረት ድንን ክንብልና ኢየሱስ ምስ ረኸብና ገሌና ድማ እንታይ ክንከውን ኢና ኣታኦሙን ባርያ ተባሂልና ክንሙገስ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኣነ ኸድህብ ደልየ ዘለኹ እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ንኹላትና ዝተዋህበ እዩ ስለዚ ክርስቲያን ኣመንቲ እዚ ናይ ሎም መፂእ ዘሎ ሕማም ዋላ እንተመፀ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዘለና እንዳተረድአና ኢና ክንመላለስ ዝግባእ ማለት እዩ ሓደ ሓወሲ ኣብ ቴሌፎን እንታይ ኢሉንሲ ደስ ትብል ቃል ተዛሪብኒ ክርስቲያንሲ ኣመንትስ ሞት ክንፈርህ ኣይግበአናን እዩ ኢልኒ ሞት ፈርህዋ ዲኹም ኣይትፈርህዋን هو ሓደ ጊዜ ክትሞት መቸም ብዙሕ ደሊኻ ሳይትገብሮን ኢኻ ሓቀ ከም ጳውሎስ ግን ሞት እንታይ ኢሉ ደስ እንዳበሉ ከም ዝኸይዳ ፊልጵ ነገርና ንምንታይ መስለኩም ጳውሎስ ኮም ኢሉ ጉያይ ወዲኤ ዝብል ድምፂ ውሽጡ ኣሎ ነቶም ፊልጵ ማሕበር ግን ኣነ እንተ ሞይተስ ዝጎለኩም ነገር ስለ ዘሎ ስኻትኩም ኣነ ክፍለየኩም ኣይደልን ኢልዎ ሪኢኹም ሕጂ እቲ ጉያና ዘይምውዳእና ቁሩብ ስኽፍ ብለና እዩ እቲ ጉያ ዘይምውዳእ ምክንያቱ ብዙሕ ዕዮ ኣሎ እቶም ዓየይትሲ እንታይ ኢሉና ኣሎ ሒደት ኮይኖም ትዝዕየ ዕዮ ግን ዓብዩ ሕጂ ንሱ ቁሩብ ስኽፍ ብለካ እዩ ተተፈሊኻስ እቲ ሕቶ ዝመፅሲ ደቀ መዝሙር ኢኻ ሕራይ ክንደይ ግን ደቀ መዝሙር ኣፍሪኻ እንተኢሉካ እግዚኣብሔርሲ ከም ሕቶ እዩ ዝኾነካ ሕጂ ንሱ ቁሩብ ስኽፍ ብለካ እዩ ግን ሕማም መፂኡ ግን ኣመና ክንፈርህ የብልናን ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና እምበር ክንፈርህ የብልናን ንምንታይ መስለኩም ኣብ ተስፋ ንነብር ሰባት ኢና ንሕና ከምዘይ ተስፋ ከምዘይብልና ሰባት ኣይኮንናን ዝፅበየና ዘሎሲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ በእምሮናስ ክንገልጾ ዘይንኽእል እዚ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ ኢልዎ ዘሎ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብ ታናይ ፍቕሪ መጽሓፍ ትበሃል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ኣብዚ ምድሪ ዝኸለናስ እንታይ ኢሉና ኣሎ ምቃል ኢና ንፈልጥ እዚ ስጋ እዚ ሓጢኣተኛ ሒዝና ከለና ምቃል ንኽንፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ኣዳሊልና እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ፍልጠት ኣሎ እቲ ፍልጠት እቲ ድኻ እግዚኣብሔር ዘኽብሮ ፍልጠት ኣየናይ እንተኢልኩም ተመክሮኣዊ ፍልጠት ምስኡ ሕብረት ብምግባር ዝርከብ ፍልጠት እዩ ዝደልዮ እቲ ሓበሬታዊ ፍልጠት ከማን ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታዊ ፍልጠት ከይፈለጥካ ናብ ተመክሮ ፍልጠት ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ኢሉና ኣሎ እምነት ካብ ምንታይ ኢሉና ኣሎ ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ምንታይ ካብ ክርስቶስ ቃል ወይ ድማ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሮሜ 10:17 ከም ብለና ሕጂ እቲ ምስማዕ እንታይ ማለት እዩ ሓበሬታ መቕባል ማለት እዩ ምስተቐበልካ ግን ብተመክሮ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ትረኸቦ ፍልጠት ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለና ንእግዚአብሔር ፈሊጥና ኣይንውድኦን ኢና ምክንያቱ ኤሊሁ ናይ ኢዮብ መሓዛ ወይ ከዓ ዓርኪ ክዛረብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 36
መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 ከምዚሉና ኣሎ እነሆ አምላኽ ዓብዩ ሓርታይሉ ኣይንፈልጦን ኢና ቁጽር ዓመታቱ ኸዓ ኣይምርመርን ሕጂ ተኣምላኽ ዘለና ንኣምላኽ ንፈልጦ ፍልጠት ብጣዕሚ ውሱን እዩ ኣብዚ ሕጂ ስጋ ለቢስናያ ዘለና እዚ ስጋ እዚ ንኽንፈልጦ ይድርተና እዩ ኣብቲ ሓድሽ ኣካል ምስ ለበስና ድሕሪ ሞት ዘሎ ኣካል ንለብሶ ግን ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ምፍላጥ ኣዝዩ ብዘገርም ኩነታት እዩ ሕጂ እዚ ድጽበየና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ትኸድኩም ሎሚ ድምፂ ፍርሂ ኢኹም ትሰምዑ ሓቀይ ኣብ ስራሕ ክትከዱ ከለኹም እቱ ክትብሉ ከለኹም ክጅምሩ ከለኹም ሲ ብማዕዶ ኢኻ ሰላም ትበሃል ሓደ ሰባት እሞ ንኽቐርቡኻ እንታይ ገብሩ ይርሕቑ ክጥንቀቑ ክብሉ እዮም ሕማቕ ኣይኮነን ኣብዚ ዘመን እዚ ኣርኢና ሓቀይ እግዚኣብሔር ርኢናዮ ዘመን እዚ ማለት እዩ ሕጂ ንእግዚኣብሔር እቲ ተስፋታቱ ንኽናፍቆ እዩ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ጉስነት እግዚአብሔር ከነስተማቕሮ እዩ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ኣነ ኣምላኸ ንዓይ ድማ ዝመሳሰለንን ዝመዓራረይንን ወልሓደ የለን ስለዚ ንስኻትኩም ወላ ብቴክኖሎጂ ክትልዕል ትኽእል ኢኻ ወላ ብኢኮኖሚ ክትልዕል ትኽእል ኢኻ ብኩሉ ዓይነት መዳያት ንላዕሊ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ እቲ ጉስነት ኣምላኽ እንተደኣ ተፈልዩካ ግን ካው ዝኸፍእ ነገር የለን እዛ ምድሪ እዚኣ ሕጂ እንታይ ደልደሎ እግዚአብሔር ኣመንቲ ዝኾና ክንፈርህ ክንርዕድ ዘይኮነስ ሕጂ ምጥንቃቕ ኣሎ ግን ኣመና ፈሪህና ከምዚ ካልእ ዓይነት ነገር ከይንኸውን ወይ ከምቲ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ከይንኸውን ክንጥንቃቕ ይግበአና ማለት እዩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩም ግን ምጥንቃቕ ግን ኣድላይ እዩ ኣብ ስራሕ ኪድ ክብሉ ከለኹ ሲ ጽብቕቲ ኮነትን ግን ኣብ እምሮና ነእትዎ ነገራት ኣሎ እቲ ሕማም በየኒ ተበጊሱ ኢሎምና ብምንታይ ተበጊሱ ኢሎምና ካብ ምንታይ መጽዩ ተዓዲ ዝመጸትሉ ትፈልጥዋ ዲኹም ቻይና ምሽ ሕጂ እቲ ሕማቕ እንታይ ትበሃል ተዓዲ ውሃን ትበሃል ቻይና መጽያ ኢሎምና ሓቀይ ሕጂ ካብቲ ዓዲ ዝመጸትሉ ሰባት እንታይ ክገብሩ ፐርሰፕሽን ጀሚሮም ወይ ከዓ ትርድኢት እንታይ ጀሚሮም ሲ ዝኾነ ኤዥያን ዝኾነ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ተሃድም ወይ ትእለ ወይ ትፍለ ድሓር ምስ ነፍሰይ ስሕቶ ኮይንኒ ዋ እዚ ኣምላኽ የቕረበለለይ እምበር ናይ ብሓቂ ሕማቕ እኳ እዚኣ ምክንያቱ ሰብ እንታይ ገይረ ማለት እዩ ፈላለየ ማለት እዩ በእምሮይ ሲ ዋላ ዝኾነ ኤዥያን ክርኢ ከለኹስ ኣእምሮይ እንታይ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ክፈሊ ጀሚሩ ሕጂ ካብ ምንታይ ዝተላዕለ ይመስለኩም ካብቲ ከይተሓዝ ዝሕማም እዚ ኣስከይትሕዘኒ ኢልካ ዝመጽእ እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር እዚ ሕማም እዚ ክመጽእ ከሎ ግን ቃል እንታይ ይብልና ኣሎ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ከዓ ይመርሓኒ ካብዛ ማሕበር መድሃኒ ዓለም ድዒ ኣነ ኩልኩም ኣይደወልኩን ይቕራታ ግን ካብቶም ዝደወልኩልኩም ሓደ ሰብ ዝሓመመና ዝተሸገረና የለን እግዚአብሔር ይመስገን ስልዩ ድማ ንኣምላኽ ነመስክኖ እንደዒ ፓስተር ፀቢቑ ይፈልጥ ሓቀ ግን እንታይ ዝተሪኹም ጉስነት ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝሓትት ክሪአኩም ከለኹ ሕጂ እንታይ ርኢ መስለኩም ኣብ ሰማያት ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ተራኺብና ሲ ብሓደ መዝሙር እንዳዘመርና ንእግዚአብሔር ነምልኸሉ ዘይንሽገረሉ ዘይንሓመሉ ሕማቕ ደይስምዐና ዘይንጉዳኣሉ ንሱ እንዳረኣና እምሮናስ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ፋና ዝኾነ ናብኡ እንዳሓሰበ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና እሱ ክሓስብ እዩ እግዚአብሔር ዝፅውዕና ደሎ እቲ ፃውዒትናስ ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ ዝውዳእ ኣይኮነን እዚ ማለት ኣብ ምድሪ ንዓይ ንሰርሕ ላዕልን ታሕትን ንብል ማለት ነቋርጾ ማለት ኣይኮነን ሓደ እዋን ብምስማዕ ዝፈልጣ ሲ ክርስቶስ ክመጽእ ኢሎም ሲ ኩሉ ነገራቶም ገዲፎም እንታይ ገይሮም ትምህርቲ ገዲፎም መጽናዕቲ ገዲፎም ናሽቱ ተምሃሮ ፍዓት ገዲፎም ሲ ክርስቶስ ስለ ዝመጽእ ኢሎም ወንጌል ክሰብኩ ሕጂ ተማዴታት ኣቦታት እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኹም ኣምጺኹምልና እንታይ እዚ ስራሕ የለ ትምህርቲ የለ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ ማሕበር ተሰሎንቄ እውን ከምኡ ገይሮም ነይሮም ሓደ እዋን ካብ ክርስቶስ ምንፋቕ እዩ ግን እቲ ብዚ ምድሪ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ንገድፎ ማለት ኣይኮነን ግን ኣመና እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰማያዊ ነገር ከይረሳዕና እቲ መንፈሳዊ ነገር ከይረሳዕና
نسرح نصعر نقوي مخنياتا فيليبي خزارب كله امنت انتي كنكون يزدلينا مسلكم بلوصات كنكون يزدلينا بز مدرسي بلوص حكيم بلوص امرارحم حدرا زلوو بلوص امرو زلوو بلوص انتي صراباي كومي يزدل بز مدرسي እግዚአብሔር كوم خوننا يزدلي ابز مدرسي خلنا نسو ግን حصور አይኮነን አው ጥራህ ተሐጸርና ግን አይኮነን ሰማያዊ አመለኻኸታ ዘለና ሰባት ይድደል እግዚአብሔር ማለት ሕጂ ከሐጥኩም ቆለው ዘፍርህ ነገር ተሰሚዕኻ በዝይድ ክትብል ከለኻ ዜና አብዛ ቀረባ እዋን ነዚ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝሜነሶታ ትሪኢኹም ካብታ ኣነ ዝሰማዕኮስ ናይ ስጋ ዘመደይ ሰሚዖም ንዓይ ዝደወሉለይ ይበዝሕ ተሸጊሮም በቃ ኣብ ሜነሶታ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሪኹም دحانيكو نو انتي دحاندا كيدو تصخاب غزا سرح كيتبل اموتات غلزلوا كوم بلان مود حر حساب كوينني فللينا بي مالتي انا نسخاتكم من فللينا بي امنت تخوينا بامنت ننقاساس ناتنا منقسقاس انتايلول بامنت انتايلونا الله بتاع يوحنس معرف 3 قطر 16 املاح بتحد ودو زامنه زبله ها من انت خيطف تاي نزل عالم هيوت كركب مالتي من تخيط اف نودو كوا بجاخ ساع ذهب نعلم كساع كندزي افكار حجي انتي مالتي نخنطف ايكونن እግዚአብሔር علامو انتي مالتي نخندحن زلالماو هيوت كم زلنا خوينا خنمالالس دفلالينا نسيو مالتي تزلالم هيوت زلو سب كمالالس كله كل غزي انتي مسلكم حغوسي حدا ملكتني انا ني امان مخانو حدا زلل يلو مخنيات تحغواسي ابيوتو حغوسي ايكونن يللينا مخنياتو انتي لنا لبرومي منفس قدسي ببلعن ستن ديكوناسي انتي حغوس الله اتلبوسي حغوس دولو كمالالس كلوس بحغوس يزمالالس ولاس بحزن يزمالالس حجي بحزن يمالالس انت دالو تاي مالتيو ناب حغوس نخاتو ناب املاح كصللو مالتي نابتني حغوس ولا حجسي مرخب قبلهم كلوس ابسرحكم كما يفلطكم سب حغوساتو حزنات اغروم رمتدو ولاس امسكنتي ريخم زلالماو هيوت زلو سب انتي مسلكم ناب املاح مسكانا تو يا بيلوس ناب املاح يزاتو ابسرحك حتو خلوسي وزحمام قبلهم كله وانجيل نسب كله حدا مخنيات تخيلنا خيرنا نزي امنتي اتا يسوس كريستوس مويتو تنسيو ايكوننا نبلو كوما كايدا لو كن كومي كوننا ناتاتوا ريهم طبب يلينا مالتي اب كبر حواريات معرف 14 باولوس غبرو طبب رايو مخنياتو زي امنتي كريستوس من مخانو انتاي مخانو تمصحف قدس كيترفه منم منشم يبلو منم حساباو يبلو من مالتي كاتقولو باولوسن برناباسن مصيوم زي حجتهم ايقونيا ذبحالو سبات نبرناباس ديا مالختي يزي لمو نباولوس دما هيرميس يلمو زربا زت حلالف كابا مالخت تقبلو ست حلالف يلمو حجي كم أمالخت جيروم كسوولهم مسدليو باولوس انتايلوهم باولوس برناباسن قطر 14 جناخه باولوس برناباسن توم حواريات زم السمعو كداون توم قددو ناج ادرو خانا توم حزب كويو እና በሉ አቱም ሰብ ከምዚ ጌርካ ሃታአቱ ነዚ አማን ሰብ ማለት አቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ እትገብሩ ንሕና ድማ ከመኻትኩም ዝፍጥረትና ሰቢና እዚ አዚ አማን ሕዳል አነ ሰባይ ኮንኩን ንስኻ መልአኺ ካብለካ አይብለካኒ ሕጅታ ጌርካ ኣለኻ መእተዊ ጌርካ ኣለኻ ማለት ይድሓር ቀፂሉ ታይሉ ካብ ዝኽንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሎም ዝፈጠረ ሕያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ዝነገረኩም ዘይኮነስ ብስራት ጥዑም ዜና ዝነገረኩም ኣለና ሓደ ፈጣሪ ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝቆጻጸር ንሕማም ዝቆጻጸሮ ንሕማም ኩሉ ተቆጻጺሩ ደው ከብሎ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና ኢልካ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ
اتزلالماوي هيوت تردو سبن بار بخمزي زقعس زلالماوي هيوت انت دا زي تردي كاغن ام مدر تجمر ام مدر تودا ام مقابر انت خيركم سي نقولاتنا معرز جبرانا قالات تصحيفنا الله بزي تنببكم تايب لك اكله بزعلات زي توليدو بزعلات دما مويتو بزق بحت بالك انت يالو حاولت تمثل اكله وي اكليت بزعلات توليدا بزعلات زقا مويتا كلاتنا از بتصحيتنا مالتي ناي سبعجا ازيو ابزي اولد يموت ግን ንሱ ይኮነን እግዚአብሔር ደሊዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ሙላድን ኣብ ሞትን ዘሎ ኣብ መንጎ ዘሎና ህይወት ዘመንሲ እንታይ ጌርካ ወይ እንታይ ጌርኪ ይትሕቶ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝበሃልሲ ንኻልኦት ነገርና ዲና ካልኦት ይሰምዑለው ድዮም ወንጌል ንነገር ኣለና ዲና ሕጂ ሞ ከዓ ዓቢ ኣፍ ደገ ከፊትና ዘሎ እግዚአብሔር ሰብ ኣፍር ኾን ኮሎ ክትነግሮ ከለኻ ብዙሕ ይደዘዘካ ዘገርመኩም ናይ ምእዛዝ ነገሩ ላዕሊ ይወጽ ምኽንያቱ ተስፋ ዝቆርጸሉ እዋን ክበጽሕ ከሎ ሸዓኽ ነገሩ ከለኻ ናይ ምቕባል ነገሩ ቀልጢፉ ንኽቕበለካ እንታይ ይገብር ገሊኣቶምሲ ኣለው ፈጺምካ ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ክትምስክረሎም ከለኻ ድሓን ይመጽእ ናው ድሓን ዝሕውት ኮይኑ ይመጽእ ብለኻ ولا قاص بوته زي كونهم مبال يحوي الكان الله مصي صقم يلن طرح يحويني قالياتهم بحمام استتحزوا بزي مصي زلو حمام استتحزوا نمسمع نغروم سي قلطيفو يخفتالو مالتي اجي ناتيناتكم نزل علماوي هيوت رخيبنا نحنا كالوت كيرخبو خدو خلو ايسمعكم ابوتاتنا اديتاتنا احواتنا احاتنا تعمي تحساسبنا انا كل ጊዜ ደማስ ክንደይ ሰብ ይኻቱ ገሊኣቶም እንታይ ልናሎ ናብ ዘለዓለም ህይወት ካቱ ክትስኡያ ገሊኣቶም ከ ናብ ተዘነውርን ሕማ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ እንበባኒ ረሲ ቅዱስ ፍረ ቋይ ብሎኒ ናይ በሐቅ ግን ቶም ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ተራእዮም ምን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘይምርካብ ዝጽበዮም ዘሎ ቦታትና ኣዴታትና ዘይኣመኑሲ ክሪኦ ነረሲ ይግረም ነረ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 22 ክሳዕ 14 ዘሎ ተሪኢናሲ ከም ዝብለና ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብ ቅድመይ ዝነብር ከምኡ ዘርእኹምን ስምኩምን ክነብር እዩ ኢሉ ይብል እግዚአብሔር ክኸውን ድማ እዩ ካብ ሰርቅ ወርሒ ክሳዕ ሰርቅ ወርሒ ካብ ሰንበት ከዓ ክሳዕ ሰንበት ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድመይ ክሰግድ ክመጽእ እዩ ይብል እግዚአብሔር ዳሕራ እዩ ወጽዮም ከዓ ንሬሳታት ቶም ካባይ ዝዓለው እንታይ ዝገበሩ ካባይ ዝዓለው ክርእዮም እዚኣ ፍሪሃትኒ እዚኣ ካሳቅያትኒ ማለት ሓሰኻኦም ኣይከመውትን ሓዎም ድማ ሓዊ ማለት እዩ ሓዎም ድማ ኣይክጠፍእን እዩ እሞ ንኹሉ ስጋውን መፈንፈኒ ክኾኑ እዮም ካብ ዝኸፍእ ግራፊክ ዝኾነ ወይ ክስእላዊ መግላጽ ኣሎ ንዓይ ዘሎ ይመስለንን ሪኢኹም ሕጂ ናተይናትኩም ተራዚ ማለት እዩ ተዘላለማዊ ህይወት ዘይረኸበስ ንኽረክብ ማዕጾ ኾንኩሕኩሕ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሰባት ደደው ኢልና ክነግር ኢና ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ሓደ ኣፍ ደገ ዝኸፍተልና ንወንጌል እዩ ማለት እዩ ትንሕና ጥራሕ ረኺብና ካልኦት ከይረኸቡስ ውሽጥና ክስምዐና ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትምድላይ ድሌትን ግብርን እግዚአብሔር ይዝሕድር ናተይናትኩም እንተራኸ ኣሎ እቲ ሓደ ክንሕጎሰሉ ዘለና ግን ከም ኣመንትስ ከም ስድራ ቤት ኣምላኽሲ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስምና ብምጽሓፉ እዩ ካልእ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኣብ ናይ የንብባ ነይረስ ትገርመኒ ነይራ ጣልያን ዝነበርኩም ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ጣልያን ክልተ ዓበይቲ ከምዚ ካቴድራል ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ንኽንብሎ ኣነ ቤተ ክርስቲያን ንኽብሎ ይሸግረኒ እቲ ናይ ካቶሊክ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣለ ዓበይቲ ማለት እዩ
حجي إذا كلت بيت كريستيان زي حدا بيت كريستيان أبزي حدا بيت كريستيان أبزي تحنتي سينت بيتر تبهال مالتي أب قداماي قداماي كاب عالم تاخم تقولوا باسيليكا زبهالي تبيت كريستيان مالتي بيت كريستيان سامع له دحن بيت كريستيان حجي تقداماي كاب عالم نسي اتخالاي كاب عالم دماني أبو بطلياني زلو أميلاني زلو سينت كاتدرال بحال حجي خم ببحال لغو سلسة مع زلوها تحنتي كل نجر أبز مدرزة ريو زلخا حلافي ويجيزياوي تبل نتحنت مع تخاخين مسبل كهاني كل نجر زرع خايو أبز متخات ريو زلخا بعينها نسون حلافي تبل تاسال سيتجن زل علماوي ترحي نباري تبل سلسة معزو استتصحفا بأمن برد الله أي إلسين بابني رند إيطاليان زنوركم وإيطاليان زخوركم تفلتوا مصحف قدس بقلت إذا نقرنا مالتي تخبلكم دلي نحنا أنا نسخاتكم إنه وانجيل آمنتي تتعبقتي كنكون يزقبنا اتقدم إعلام أنا بيت كريستيان انتهي تيلكم وانجيل منقاري قال كله توسخي وانجيل منقار ودا مزمر مقبار بتمرتي قالوا كله اجي دريهم ما نابنت محبره وفتح انتيلكم نريو لنا بعالم ات ابسولوت فتحي يلن اي كلن يقع سقع يسوس ملس ريهم اجي زار وشتخاسي تقن ابز زيناتات كريو خلخو ناي زموته سبسي وشتخو ما يتسمعكم وشتخاس معك بتستقبر حجي تمقلاصو صبا يكونن ግን بتستقبر نايت تصليم امريكاوي زموته خطر خلخاس وشتخاسي يسمعك ግን እቲ absolute justice ዝብል ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣይክንሪኦን ኢና unless ማዓሲና ንሪኦ ጎይታ ምስ መፀ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ክንፅዕረሉ ክንከደሉ ፅቡቕ እዩ እማ ኣይኮነን ግን ከምኡታት ኢልና መጀመርያ ናትና ዕላማ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ወንጌል ይኸውን ዘለዎ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ምንትቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ክንከውን እውን ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ወንጌል ንዘል ዓለምነት ኣብ ልብ ሰብ ኣትዩስ ንድሕነት ንኽንከውን ግን ናተይ እናትኩም እንተራዩ ሕጂ ኣጆኻ ተባሂልና ንበገስ ከመይ ጌርና ኢና ንብገስ እግዚአብሔር ከሪኤና እዩ ዝገርመኩም ንወንጌል ዝፅዕቱ ሰባት ኣኽሊል ሽልማት ኣለዎ እቲ ሽልማቶም ዓብዪ ክኸውን ፅባሕ ንጎ ብዙሕ ግዜ ኣሎ ወንጌል ናፍቆት ዘለዎ ሰብ كل جزء وانجيلاوي انتو خوينو بمتاي تلاليوت تيلكمني زرابو كل وانجيلي هذا حاوسي بقى انتاي بقى كل عال كل جزء وانجيل ترحي الزرب جن بسب كمزي خايلهم زخنا ناتو هيبو مو مالتي كمزي خاص اكا خايلهم مو سبات بقوم ينفلتو حجي كورد كديب كله وانجيل لبو وانجيل ابزخدو وانجيلي بقى كمي غيري وانجيل سبخ وحجي تاي دجنقو نايسب مدفع نايسب مدحن ترحيب قال سبكت بزح ايسمعنا دحر حدا تايلو بصايو نعنا صغا تغاينا نمبر وانجيلاوي حقي صغا وانجيلاوي لي زخيد لبس وانجيلاوي حجي انا نسخاتكم وانجيلاوي ولا تزيكون الناس وانجل من تاي مسلكم زي انصيا بمخنياتي انصيا بزح زي السمع انا وانجيلاوي كونكون انا نبل وانجيل منغارسي وانجيلا وانكون هيليناني وانجيل منغار نقول لاتناي اجاناي وانجيلا وسلازخنا طرح يكونان وانجيلاويان طرح ينصبه وانجيل مالت وانجيلاوي زخونو صقا زلوم طرح زي كونس ناتي ناتكمني اب سراح كندي سبالو بزح حساب ازو بزح حساب سي كندي بصيحلو نا حزب قصر حج 7 بليون دم زبلو زلو زخنا قصر حب ودحن 7 ديو ولا 6 بليون ديو ازو قصر زبزح سي نابي زخيدي مسلكم نابتا قفح مقدي زخيد دلو كلتا مقد اللو تصباب مقدي قفح مقدي تقفح مقدي بزحات كم زاعتوا نقيرنا تتصباب مقدي قن حيدت يوم زاعتوا حجين أنا ناتكم انسي انتاي مالتي ترى اتهم احواتنا زخونو اب هاجرنا زلو
بزح وانجيل نخصهم عزدلي زلو حجي حلف حليفو مرح حق إلهم بك أنتينا خنجبر كم يخون زلو زلو حجي ناتنا دمس زلو እግዚአብሔር مالتي حجي تليفون تلكم تليفون دويلكم نع هذا مفتح له كمزا زلكم كلاتنا እግዚአብሔር السنايو كلاتنا سي ፀሐዩ እንኳ አብረህና አንተ ሰቤቲ ዶክተር ተخلاق كزارب كله سي ሙዝ ነበረ ቃል ነርወን ሙዝ ቃል ማለት ደስ ብለካ ቃል ካብ አፈን ወጽ ከሎ ሲሎሲ እንታይሉና አብት መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ነበርናሉ ማህበር እንታይሉናስ كزارب خلوا خلغاغبو خلوا زرباسي نختسمعن سي تدليلنا ፀሐይ ጽላልካ ይብላ አብስብከቱን ሰቢኹ አለው ከንዚ አይሉ ከመጊሩ ፀሐይ ጽላልካ ኸው ፀሐይ ሲ መጽየ ብለካ ጽላል ከመይልኹ ዘረባ ግን ሪኹሞ እግዚአብሔር እንተይሉስ ዋላት ፀሐይ ሲ ጽላል ኸውን ይኽእሊና አኻ ሪኹ ሕጅናቴናትኩም ካሲ ፀሐይ ጽላል ነው ህዝብና ነው በቃ ከይና ክንዛረብ ከለናስ ፀሐይ ዝጽላሉ ሰባት ከይና ነገር ከለናስ ብርሃን ወጽኻው ጨውዝ ወጽኻው ኮይና نقربهم مو دحر اتخلق على عقمناي እግዚአብሔር ይስርح ተዘቡ ቁልመኒው እግዚአብሔር ናቴናትኩም ታይ ስራሕና መዝራ ሕጅዛ ዋንዚ አስካብሎ ምስኪ እንተ ኺኢልና ካባይ ጀሚርካ እንተ ኺኢልናሲ ዝደወልናሉ ሰብ ወንጌል ንገሩ ዘላለማዊ ጥፋት ሪኹም ሃም ኢሳያስ ዘይሞቱ ሓሳኹ አነ ክገልጾ ይክእልኒ እዚ انت عينتي بتعمي زفرك انا اختزاربو كمان زفنفن كايلو نسغاس مفنفن نسغا زخونسي نزل عالم سقاي قال تقصات الله حجه خنبو بزح አይደለን ማቴዎስ 13 ቁጥር 46 ነው አለ ተመሳሳሊ حج سنتاي خبل دلي ابዛ ጊዜ እዚያ ወንጌል ነገርቲ ደቀ መዝሙር ትገበርቲ ንኹን በትምህርትና ገበርና በሁሉ በጸሎት ዲዩ ተጋደልቲ ናይ ጸሎት ተጋደልቲ ናይ ቃል አምላኽ ምሻለው ኮሙ አበይት ነገራት ሓሊፎም ናብ ዝሓለፈ ስፕሮል ተቃልሲ ተኸብደንያ አርሲሲ በጣም ካብ ዝፎቶ አገልጋሊ ሱኸይድና ተሓለፈ ካሰሚዕ ካራቪ ዘካርያስ ካ ተጣባቅነ እምነት ነበረ ካላይውን ከይድና ናትና ኤርትራውያን ዝነበረ ብሩኽ ሓዊ ኣብ ዝኽሪኦ ከለኹ ተባረኽ ኩሉ ኣነ እኳ ፀቢቐ ይፈልጦኒ መምህር ሚካኤል በል መምህር ኣነ ዝበለና መምህር ሚካኤል ወይ ፓስተር ሚካኤል ኻ ሓሊፉ ሕጂ እዚኣቶም ጎዮም እዮም ኣሕዋተይ ከምኡ ዶ ስምዐኩም ቅዱስ ዝኾነ ቅንእዶ ይመፀኩም ጎዮም እዮም መፅሓፍቲ ፅሒፉ ፓስተር ሚካኤል መፅሓፍቲ ኸማና ሓንቲ ነይራ ኣብቲኣስ ውሰድዋ ተባሂልና ዓዲገ ኣለኹ ደስ ብል ጉያ ይዝባሉ ተደይኮምኒ ኣብ ሱዳንን ፓስተር መስፍን ወይ ካልኦት ጽቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኣነ ግን ኣብዚ ኣመጺ ብዝመስከራስ ውሽጠይ ታይኮነት ተንኪፈ ጉያ ይወዲኤ ንብሎ ድምጽስ ኣሎ ዲ ሕጂ ኣለና ዲኹም ንብሎ ሕጂ ኣነን ስኻትኩም ኣበሰርቲ ኢና ክንከውን ማለት እዩ ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣበሰርቲ እዚ ምኒን ገለ ንግደፉ ሕጂ ምኒን ሞ ዓለም ምኒን እንዳተዘላ ንውፃኣው እዚ ከምዚ ሕማም ኣሎ ገሊልካ ሓደ ነግሮ ድሓር ንሕደድ ካን ግድፍ ኣቢልና ሕጂ ታይ መስሎ ኣበሰርቲ ታይ ማለት እዩ ኮምፕሌንስ ገብሩ ዘይኮን ነግሮም ዘይኮኑስ ኣመስገንቲ ሰብስ ብኡ ዝፈልጠና ብስሓቅ ሰሓቅ ሓጎስ ካባና ዘይፍለ ውሽጥናስ ሕጉሳት ሰባት ድሓርታ ክብለና ይመስለኩም ባዕሉ ተኣማንስ እንታታይ ረኺቦም እዚኦም ሰብ ፈሪሁ ላዕልን ሕዚኦም ካሕጎሱ ታይ ዘሎ ውሽጦም ናብ ክርስቶስ ንኽመፁሲ ብኡውን ወንጌል ክንሰብኽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓራይ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዝለዓለ ኣይብለኩም ናይ መወዳእታ እታ ዓንቲ ወይ ዘንበብናያ ነንብባሞ ሳይልና ክንወዲ ኢና ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1-2 ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት እግዚአብሔር ተስፋ ንኣመንቲ ዝኣተወልና ጳውሎስ ባሪያ አምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ሕርያት አምላኽ በፍልጠት ሐቅውን ምስ አምልኾ በእምነት ሕርያት ንዝኾና በታ እቲ ዘይሕሱ አምላኽ
ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፋዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢሉና ስለዚ እዚ ስለዘለና ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ አጀኹም ንጥንቀቅ እምበር አመና ፍሬ አይንፈረኒና ንጥንቀቅ እግዚአብሔር ግን ሕጂው እንታይ እግዚአብሔር ጓሳና እዩ ምሳና ካሱ ቆፂ ወይታ ይባራ አብዚያ ለኹዲ ወይታ ባረኩ كبرنا أملاخ يخون كلكم قدسان እግዚአብሔር ይባርኩም በመስመር ተከታተሉ እግዚአብሔር ተዛሪብናለሁ ክብርና አምላክ ይሁን ናይ ዘላለም ህይወት ሓለፋ ዘለዋ ምስማንም ዘይነ መዛዝና ካብ እግዚአብሔር ተዋሃበትና አብ አምላክ ጥራይ ትርከብ ነፍስ ወከፍና በክርስቶስ ዝረኸብናያ ህይወት ያ ዘላለም ነብር ሰባት ተስፋ ዘለና ሰባት ዝገበረና ጎይታ ክብሩ ንስሙ ይሁን ንስሞይቱ ናና ህይወት ይብናዩ አንተ ተቅስኸን በበሞ ጸሊና እንውዲና አብ ቲቶስ ዘንበበልና ከላይ ምዕራፍ ካብ ተቅስ 10 ሓደ ስጋዕ ተቅስ 15 ዘሎ ጸጋ አምላክ ተገሊጽ ይሞ ንኹሉ ሰብውን ምድሓን አምጽዩ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እና ተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ኸውፃና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ክንኮኖ ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና أحلفه أزي بكل سلطان نجارن معدن جناحن حدقوا أين عاكا كبرنا أملاك يخون يسوع كريستوس مويتو هيوتو هيبو نزل عالم هيوت سلا ذهبنا كبرنا سمي يخون هيوت رخيبنا لنا مو حجها تازر خبنا يا هيوت تاز تعمنا يا هيوت أتوم زي رخبوا سبات من أنت رخبوا أتوم نفتوهم نفكرهم قربابتنا نحواتنا بيتسبنا مسارحتنا زخونو كله ما بتقانا زموتسو إذا هيوت زيا بيسوس توهبت هيوت زلالما هيوت كرخبوا بالسرات وانجيل كننكر إذا ما الأختزن إذا حدرازن تواهبنا اللومو حدرانا نفتسم زيابير يبارككم كنصلينا حتصير صلوت من البات نزيم انت انا زموتن استقبرن سالسيت معلت خاز تنسن ابي ما املاك تقميتو زلو بخبر زغلص ود املاك يسوع كريستوس نعو بمقبال زركب مدحن ناي زلالم هيوت زي رخبكم كاب تقدم تخدوز نبركم مقد زي تملسكم عدل نغويتا زي هابكم هيوتكم زي هابكم وسبات انت لهم اذا زلالماوي تخونت هيوت زي رخبكم ما انت لهم بز مسمر زتكتاتلو ابزز لكم مخونكم بزا ساعات زي اخل منكم يدلي حدر اخبلكم يدلي نزمد حان زي تقبلوا زي يسوس تقبلوا نتناي زلالم هيوت حزوا عدم حصير يوم معلت حصير يوم عالمك تحلف يا كل خداي نا مدر هيوت كونتي اتناي زلالم هيوت كنت زباله صيمونو ترخبوا حجين يسوس كريستوس لبهم تكفتلو تقبلوا سفراختبوا كدحنو كابت زمت قطع عملاق كدحنو كابت زلالم هاو سغاي كدحنو كاب سيول كدحنو كابت فات كدحنو معيت قويتا خوينا نلمنكم علنا نصوعكم علنا بروخات نعنا بقويتا لبغم هابو تاريخكم يكير هيوتكم يكير معرفي بوتاهم يكير لومي انا مدحان غزي لوميا انت معلت مدحان حجه نقويتا نقبله كلها نبززل لنا يا اخوينا بوشتنا نصلي يسوع كريستوس اب هيوتنا نعدمه እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ሎሚ ምስተም ዘይ ተቀበሉኻ ህይወቶም ናኻ ዘይ ሃቡ ምስኦም ኮይነ እጽልለኹ እግዚአብሔር በምሕረትካ ጠምት ወጎይታ
እንሆን ጽዋዕካ ንልብና ውረሶ እተዎ እታ መስቀል ተገልጸ መድሓን ኣብ ውሽጥና ይእቶ ኃጢአትናን በደልናን ይቅረበለልና አበሳና አርሕቅ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ውለደና ኣብ መንግስትኻ ውለደና ህይወትና ናኻ ንህባለና ኣብዛ ምድር እዚኣ ጥራይ ከይከውን ናብራና ሰማያዊ ተስፋ ዘለና ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ብጽሐና ኢየሱስ ወደ አምላኽ ዕድመካ ኣለኹ ህይወተይ እተዎ ውረሶ ናትካ ክኸውን እንደልለኹ ኣዳወይና ኣኻል ዕላ ኣለኹ ውረሰኒ ናይ ዘላለም ህይወት ሃበኒ ጎይታ ኃጢአተይ ኩሉ ይቕረበለለይ ምሕረት ግበረለይ ናትካ ግበረኒ ኣብቲ ናይ ዘላለም ናይ ህይወት መዝገብ ሽመይ ጽሐፎ ጎይታ ተመስገን በዚ መዓልቲ ዝበቓልካ ስለ ዝተዛረብካና ነቲ ግሩህ ሓሳብና ስለ ዘንቃሕካዮ እቲ ዝሃብካና ናይ ዘላለም ህይወት ክንዝክር እሞ ክነመስግነካ እግዚአብሔር በቓልካ ስለ ዝተዛረብካና ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ድማ ናብ ዓለም ከነብጽሕ እግዚአብሔር ሕጂውን ስለ ዘዘከርካና ሓላፍነትና ስለ ዝነገርካና እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ብርኽቲ መዓልቲ ይግበረልና ናይ ወንጌል መዓልቲ ትኹን ናይ ብስራት መዓልቲ ትኹን ናይ ህይወት መዓልቲ ትኹን ናይ ምድሓን መዓልቲ ትኹን ናይ ምጽንናዕ መዓልቲ ትኹን ናይ ሰላም መዓልቲ ትኹነልና እግዚአብሔር እዛ መዓልቲ እዚኣ ናኻ ንበካ ኣለና ህይወትና ውረሶ ቤትና ውረሶ ውልድና ውረስ ንብረትና ውረስ እግዚአብሔር ኩሉ ናትካ ይኹን ወእግዚአብሔር አምላኽ በረኸትካ ይተርሐቀልና በበረኸትካ ዳዕለቅልቅ አብለና ኩሉ ክብርና ናኻ ንበካ ስለ ዝነበረና ጊዜ ኩሉ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን ጎይታ ይመስገን ኩልኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም ኣብዚ ዘለናያ ኮይና ዳውና ልዕልና ዝበረኸት ዝቕንቅበል ኢና እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውክን ምውፃእኩም ምድቃስኩምን ምትንሳእኩምን ይሓሉ እግዚአብሔር ናይ በረኸት ሰማይ ኣብ ልዕሌኹም ይኽፈት ውረሱ ዶባትኩም ይስፋሕ ዝበረኸት ዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍኩም እምብሮ ኣለኹ ተባረኹ ብሰላም ኪዱ አገልግሎትና ናይ ሳንዴይ ስኩል ናይ ህፃናት ናይ መንእሰያት አገልግሎት ክቅጽል ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ መስመር ዘለኹም ተዓጊስኩም ደቅኹም ሒዝኩም ክትከታተሉ ሓደራ ብል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም Decided I'm not giving up 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Now I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Every season you keep repeating promises to me. Sunday service. Today we will be doing a very special service for you guys as usual. Up next we have worship, and then after that we will have a very special someone doing their testimony and preaching for you guys today. I hope you guys all stay in and tune in, and I'll see you right after the worship. Thank you, God, for everything you made us go through and still saving us every day. And thank you for you brought us this whole week through and still you're making us shine every day in front of everyone. We pray that you keep protecting us through everything we're going through and that you'll be there to save everyone who's hurting right now. And we pray that whoever listens to our worships, our teachings, get touched by you in the name of Jesus. We pray that you shine in us so that everyone can see that you're a great God. We are here to worship you. We are here to honor you and to make you to honor you as high as you are. And bless our day and bless our worship. In Jesus' name, amen.
Only through the trial, come like home again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing praise. I will only sing your 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 praise. And my heart burns only for you. And you are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing until the morning has gone. Lord, my heart burns only for you. And you are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing until the miracle comes. Yeah, I will only sing your praise. I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Hey everybody, I'm Elroy and everyone else calls me Elu, and I'm here on God's stage to tell you guys about my testimony. I've kept my testimony to myself for a while now for a few reasons, and that's so I can see how it all plans out and hopefully learn a few things about my great moment with God. Not only that, but I felt the need to continuously pray about when or how I should speak on it and how I could tell the word. I thought it was a great idea that I waited until now, because now I know what to say and I know how to speak on it. Also, if you ever want to come up here and preach the word or share your testimony, be sure you pray about it first and then let Kenan or Elsa know about it, because I believe that as children of God, we all have something to teach others. All right, well, let's go to my testimony. Well, as you all know, I've always grown up with a few health obstacles throughout my life, especially with my allergies and asthma, and they would always flare up, but my medicine would always fix it, so I was so used to relying on my medicine to help me. But this one night, a month or two ago, I wasn't feeling well, so I just popped my inhaler before I went to bed, hoping it would do the trick, but instead, I woke up around like 4 a.m., coughing and wheezing, and basically trying my best to breathe all night. And I told myself,
oh, it's whatever. I should be used to this by now. And like, spring is coming. This is normal for people with asthma. So I used my inhaler again and tried to go back to sleep. But then it didn't work. I woke up 30 minutes later with my chest feeling heavier than ever, and I couldn't sleep. And literally, it felt like someone was strangling my lungs, and I just thought I was gone. So I had no choice but to use my nebulizer medication. And for those who don't know what a nebulizer medication is, it's this machine that I use to help me breathe. And I in case my inhaler doesn't work. And it's like my last choice because it makes me shake and it just works really well. But I try to use it as a minimum. But anywho, yeah, so I took my nebulizer downstairs because it makes this loud noise and I didn't want to wake up the family. But when I started it, I realized that the nebulizer had absolutely no effect on me. And I couldn't feel the medicine working through me, and I was terrified and scared. Like, if my medicine couldn't heal me, then what will? You know? That's when I thought that today was the last day of my life. So many thoughts were going through my head, and I literally saw my life flash before me. I saw and thought of all the things that life and God has given me, especially my friends, my family, and the amazing lifestyle that I grew up with. And I just became extremely grateful for everything at that moment. I couldn't stop crying because at that moment I really thought I was going to die. I was trying to breathe, but I couldn't, and I was just so scared, and then I felt something. I felt God just trying to keep me warm and calm, and then I was okay with leaving the earth and joining my God. It literally got to the point where I made my peace and I was okay to die right then and there. So then I just started praying. I started praying for the world that was my home for the past 16 years of my life, my family and my friends. Instead of praying for my healing, it felt right in my heart to just send one last prayer and just thank God for everything that He has given me. After my prayer, I just wanted to worship. I wanted to worship and sing one last time, not for me, but for the glory of God, because He gave me this voice, He gave me this amazing life, He gave me this community and this amazing church, and He's the reason that I live. God gave me life, God is my life. And worshiping is just a part of who I am. I worshiped Him through one of the most powerful songs I possibly listened to. It's called Even When It Hurts by Hillsong. We sang it today for worship, and I wanted you guys to listen to the lyrics for yourself. But yeah, the words just made me cry for God, and He came to me when I sang that song. I encountered God, and do you know what it feels like? It felt so good, like I can't even explain it. He was just talking to me by His presence. Like His own presence speaks for itself. And I mean this with all of my heart. It is literally so real, you guys. God's presence speaks for itself. We just need to cry out for it in your own way through your gift and calling. For some, it may be meditating by His word, by praying, evangelizing, or if you're like me, worshiping. If you're consistent and pray about what God has called you out for, He will come to you. Like it says in Matthew chapter 7, verse 7 and 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be opened. You need to pray, look, and ask what your calling is. And when you find your calling, you will find that God is closer to you than you think. Now you all know who Jonah is. He was called by God to the city of Nineveh and to preach against their wickedness. And instead of doing what he was told, he ran away from the Lord and headed to Tarshish and got on this boat. So God sent a big storm that would disturb the boat. When I first heard this story, I was like, whew, I better never get God mad. But as I kept reading this story, it made me realize the only reason God sent that storm was not to show His anger. Our God is too loving, He doesn't get angry. But He sent that storm to get Jonah, not punish him, because Jonah was called to preach. Sure, like God could have asked anyone else, but He specifically wanted Jonah to preach because that's what he was called for. Each and one of us are called to do something. We are blessed with a gift. Like it says in Romans 12, 6-8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. And if it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. It just depends how you're going to use it. Are you going to fulfill your calling, or are you going to run away and wait for a big fish to swallow you? If you're having trouble to find your calling, pray, pray, pray. And just like how I felt when my lungs were being strangled, the only thing I could do was pray.
Just keep praying, because that's how you are going to find all your answers throughout life. Seriously, it literally backs up everywhere in the Bible. In Philippians 4:6, it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God." Pray, pray, pray. In James 5:16, it says, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed." The prayer of a righteous person is powerful and effective. Pray, pray, pray. In John 15:7, it says, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you." Pray, pray, pray. Do I need any more proof? Praying is everything. It is the base of our relationship with God. It's our communication line. Without it, we would be stranded. Without it, I would be dead. To find your calling, there is one step that you need to complete, and that's prayer. The first few times that I prayed, I thought of it as a tradition. Like, I never felt anything. It would just be eat before breakfast, eat before every single meal of the day, pray before you sleep, pray before you go, wake up. But I thought of it as nothing. But then the more you continue it, the stronger you'll become in prayer. It's like practicing for anything. Repetition is the key to your success. You'll get better at it, and soon you'll realize the power of prayer. Just go into your room or anywhere private. You could even pray in the bathroom. Like, you could not say that you don't have time to pray. Just find anywhere private and just use that time to get better at praying. In Matthew 6:6, it says, "But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." So when you try to pray more and do it sincerely, not only will you feel stronger, but God will reward you. Now, I don't know if I have much more time, but that's all I have to say for today. But in conclusion, I want you guys to find your calling by praying and then fulfill it. You will never be too old or too young to find your calling. So this is me saying that start today. After we're done with the service, I want you to say this prayer. I want you to say, "Dear God, thank you for this life, this family, and just for all you have given me. I ask for you to fill me with the Holy Spirit and to help me find my calling. Because God, I believe in you. I don't want to live burdened by complications. So today I seek a life of simplicity by making you the one thing that my life consists of. Lead me into your plan for me, because you wrote my story before I was born. Your plans will always succeed." And we all say, amen. So yeah, thank you for letting me tell you guys my testimony and talk to you guys about your calling and prayer. And it was a great honor to be given the chance to speak on God's stage. Now may God bless you all, and I pray for him to guide you in whatever circumstance you are in right now. Have a blessed day. Ciao. How are you guys doing? My name is Iyasu Roshet, and I'm here to teach you about a strong foundation in Christ. Now, I've come here to share a wonderful message from God, and I hope this will be applied to your life. As we all know, there have been many things that have brought fear to this world, and we don't know what to rely on. But I'm here to tell you that we need to rely on God. Now, other people may rely on other things for hope, and that will not be as good enough as God is. And these other things, sometimes they can do more bad than they do good. But sometimes we rely on video games and other stuff that we just put priority instead of God. And these things are not always bad, but we need more time to God. We need to put God first. Whenever we need to look hope, we go to God. And these other things, they're known as weak foundations. What we want is a strong foundation. A strong foundation, as you can see in Matthew 7:24 through 27, it says, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and he blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand.
The rain came down and the streams rose. The wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. See, the strong foundation, the house that didn't break down through the storm, was the house that relied on God. God is our strong foundation. These weak foundation is anything that we put before God, anything other than God. God is our rock, and we can rely on Him to stay firm. He'll never leave us too. Like in the story of Joseph, how he'd been betrayed by his brothers, sold as a slave. Then he went into prison in Egypt. But he kept relying on God and prayed each night, and eventually he became the right-hand man to the Pharaoh. Got a high position and met with his family again. Also in the story of Daniel, how he was put into the lion's den and had and everyone was for sure that he was going to be eaten by the lions. But he prayed unto God and relied on Him, and he ended up becoming saved because he had a strong foundation in God. Now, it may seem like there's no hope, but God is always there. Now, how can we have a strong foundation in Christ? Well, number one, we have to know. We have to know what Jesus knows. And how do we know? By His Word. It's all in His book. Number two, we gotta do what Jesus tells us to do. Like everything He's done in the Bible, we're humble, we're showing love, we're doing anything, like helping the poor, bringing them to Christ, just doing what God would do in the Bible. And number three, the final one, we have to desire. We have to desire to be like Christ every day, desire to change. We just have to have a willing heart to do what He does. If you haven't accepted Jesus into your heart, or if you want to grow a stronger foundation, I ask you to pray this prayer with me. Sorry. Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart, wash me clean. I make you my Lord and Savior. Help me to know what you know, do what you do, and desire to be like you. Now your name is in the book of life, and you don't have to turn back. Just rely on God whenever things may look rough. For anyone within the sound of my voice, all I ask you to do is to agree with me as we seek our Father God. Choosing to receive Jesus Christ as your Lord and Savior is the most important decision you will ever make. Remember, it's not about how you feel after you pray. When the Bible says it, that settles it, and God promises to save you when you ask. God's word promises, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. By His grace, God has already done everything to provide salvation for you, regardless of your past. Your part is to simply believe and receive. So the very moment you commit your life to Jesus Christ, the truth of His Word instantly comes to pass in your spirit, and when you're born again, there's a brand new you. Pray out loud after me. Jesus, I confess that you are my Lord and Savior. I believe in my heart that God raised Him from the dead. By faith in your word, I receive salvation now. Thank you for saving me. I am now reborn. I am a Christian, a child of Almighty God. I am saved. Thank you, Jesus.